Na Mbula FM rek tale taki. Gonga elambasa Mbula FM nambando ene sere. Ando tale tak na borong ene Mbula FM nambando ene sere su. Kau buat itu gara-garaki au rebot juga ni stima. Au ndau tale tak na borong ene Mbula. Tolo bina Fiji Mbula FM nambando esinga toka. Mbula bina era roga. Mbula FM nambando atikoga. Mbula FM nambando ene sere. Ni sambula sai koyongona bakaleleka ni nonda itukutuku. Sibia ni $1.1 million e saba kudurumi ni kuwa kinambange membaleti ira e vanan rau tinikali mana korni buli. Ongo na iteki buni beka e yala takna matini tu membaleta na buli senga ni somi. Ersa kerena komiti ni be korni buli mera reida ni daka tiko na nonra accounti enambange mera ni bakaturumi kina na ilabo membaleta na matain iwasi ni buli. Esa bakarita ko OTB ira na be korni buli na mini sitiri na wale ni kana bakayang ataki na ilabo. Tukuna na isongo ni bakabulewa na so delpa ni maro taka bakalebu na lebu ni bola kere e yado yani maybe ira rabena kata merutu na isongo kina vending dingi lebu. Tukuna buni bola liu ni songo opio tambai walu ni rotowa kurambu itaka na lebu ni bola kere maybe ira na tambongone. Esa bagandai tako tambai walu nindina ni rotosa tambakan na kena tingomi na bola kere na katol sebul kedua ni Desember. Enangonongo ese tingomi tiko nga na bola kere kibe kemuni engan monitu ena bending dingi. Esa teke butori bakatiko endo na itubutuba na loto wesele melabeta take na kena bengaravi. Ongo itubutuba ni 5 na embaki kana teke bu bakatobo taki ena bula mayongo ena wasi o suba bo ke maduata. Etin keruan nanduru ena itubutuba ongo na mateni nduru nambula vakayalo. Kine gito, esen dola tu nakatumba kibe ira nandong gito karabe lewana na timi ni rakabi leaya abitu kina sota ni IRB. E kainan daw ni be bakatabulidi ni timi o Ben Ryan tiko eso karamuria tiko na non rangito eso nandong gito karasenga tiko ni lewana na mata timi ni biti. Enangonongo rosambul katol nandong gito saba karau tiko kina sota may Las Vegas ke Wellington. Obiti sa katolo tiku ene tubu ni poindi ena nonda bura ena wasang vulkawalu na poindi. Esa may dabe keri na bakalilaka ni nonda tugu ni temo demanda. Ito singa to kung tali ta na warong na radio Fijuan na station yalmotua. Ako na koro ko na tali lagi. Mandau tali tagi ni na warong radio Fijuan. Kitongo isu untuk tali tak na borong na radio Fijuan station yalmotua. Kito tali tak na radio Fijuan. Na radio Fijuan endo tali tak talanga Sintoka. Station ni Matno Pinatia na radio Fijuan kompan beyan. Na radio Fijuan nandu mai biti na bonga ni BNN.